Шановныя слухачы, у эфіры радыётэатр плюс. Прапануем вашай увазе спектакль «Скупы» паводле п'есы французскага драматурга Мальера. Дзеючыя асобы і выканаўцы: Гарпагон, народны артыст СССР Глеб Глебаў, Марыана, артыстка Берута Дакальская, Клеант, народны артыст Беларусі Іван Шаціла, Лефлеш, заслужаны артыст Беларусі Барыс Ямпольскі, Эліза, народная артыстка Беларусі Зінаіда Браварская, Свацця Фразіна, народная артыстка СССР Лідія Ржэцкая. У астатніх ролях заняты заслужаныя артысты Беларусі Эдуард Шапко, Павел Пекур, Алексей Барановскі і іншыя артысты Нацыянальнага акадэмічнага тэатра Янкі Купалы, вядучая заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Лілія Стасевіч. Запіс 1953 года. Адбываецца ў Парыжы ў доме Гарпагона. Дачка Гарпагона Эліза з нейкім смуткам на твары праходзіць праз вестыбюль. Следам за ёю, азіраючыся вакол, ідзе Валер, слуга Гарпагона, малады і прыгожы хлапец. Але што ж гэта такое? Мілая Эліза, я ў захапленні, а вы ўздыхаеце. Ужо ці не раскайваеце вы ў тым, што ўступілі маім просьбам і далі слова? Мне няма ў чым раскайвацца, Валер. Усё гэта занадта прыемна, і ў мяне не хапіла б сілы адмовіцца ад усяго гэтага. Але калі ўжо казаць праўду, я трывожуся аб тым, што астыне ваша сэрца, што вы ахаладзееце да мяне, як гэта часта бывае, калі ўжо занадта палка і даверліва кахаю. Во што жудасна. Падазравайце мяне ва ўсім, Эліза, але толькі не ў тым, каб я мог здрадзіць вам. Я кахаю вас і буду кахаць да самай смерці. О, так, Валер, я не лічу вас здольным ашукаць мяне. Я веру, што вы мяне сапраўды кахаеце і ні ў чым не хачу сумнявацца. Але што скажуць? Вось чаго я баюся і чаму мне так сумна. Што ж скажуць? О, не, я б нічога не баялася, калі б усе вас ведалі так, як я вас ведаю. Мне гэтага досыць. Маё апраўданне ў тым, што вы для мяне зрабілі і за што я павінна быць вам заўсёды ўдзячнай. О, я ніколі не забуду, як дзеля мяне вы засталіся тут, і каб не разлучацца са мной, наняліся ў паслугі да майго бацькі. Ніколі я гэтага не забуду, інакш бы я не дала вам свайго слова. Але для іншых гэтага можа быць мала. Ці зразумеюць яны мяне? Як толькі мне ўдасся, на што я спадзяюся, знайсці бацьку і маці, тагды нам лёгка будзе. Я з нецярплівасцю чакаю вестак, і калі яны спозняцца, я адпраўлюся за імі сам. О, Валер, не пакідайце мне, прашу вас. Старайцеся спадабацца бацьку, толькі гэта і патрэбна. Я і так стараюся. Вам вядома, на якія выдумкі я мусіў пусціцца, каб папасці да яго на паслугі? На якія хітрасці мне даводзіцца ісці, каб набыць яго давер'е? О, добра было б, калі б вы з братам падрушыліся, з Клеантам. На слугу пакладацца небяспечна. Раптам падумаюць выдаць нас. Ды вось, далечэй ваш брат. Я іду. Валер выходзіць. У пакой зайшоў Клеант. Эліза, ты адна? Адна. Слухай, Эліза, я павінен адкрыць табе адну тайну. Тайну? Слухаю, што ж ты мне скажаш, Клеант? Шмат чаго скажу. Шмат што ў адным слове. Я закаханы. Закаханы? Так, закаханы ў маладую дзяўчыну, якая нядаўна паявілася ў нашых краях. Ніколі яшчэ прырода не стварала нічога падобнага.
Зовут ее Марианной. Марианна? Живее она с хворой маткой. Это сама текнота, сама пяшчотность, сама доброта, сама чистота, сама... Ах, коли б ты убачила яе, Эліза. Уяви себе и зразумей, якое моё адчуванне, что я праз скупасць бацькі прымушаны адмовіцца ад гэтай радасці і нічым не могу дасведчыць сваё каханне. Так, с кожным днем усё больше и больше адчуваеш, як цяжка без маці, і як... Я чую голос бацькі. Пойдем поговорим и предпримем что-нибудь больше рашучее. Ходим. Яны пайшлі. У пакой убегае слуга Клеанта Лефлеш, за ім з кіем у руцэ гоніцца стары гарпагон. Зараз мы заговору выносся, шельма. Звоч моих долов шибеник. Зроду я не бачив нічого больш злючого, чим гэты стары. И я грешный человек, думаю, что им черт сидит. Что ты там мормычешь, а? За что вы меня гоните? Не гонишь и пытается. Вон, покуль я тебя не сбил. А что я вам зрабіў? Я хочу, каб ты выносился отсюль во что. Ваш сын, пане, загадал мне почекать его. Вы чекай на улице. На улице, не у меня в доме. Ох, шпион, а? Здрадник. Так и сочить, что я роблю, где что дрена лежить, тебе не можно стягнуть что-нибудь. Да что у вас тягнешь, коли вы все это под замком трымаете, да еще день и ночь вартуете? Ты еще разважаешь? Я тебя учу разважать. В опошний раз тебе кажу. Шалон! Добро, я пойду. Лефлеш выходзіць. Ой, гэты негодник таки парадка меня непокоить. Ой, бачить его не могу. Так, немалый клопот ховать у себе шмат грошей. Ах, счастливый той, кто может трымать капитал у надейным месяце, а у кишени иметь только на необходные выдатки. Але куды же их ховать? Железным скрыням я рашучень доверяю. Это самое, что ни на ёсць прынада для злодеев. Якраз на железные скрыни яны якраз у першую чаргу и кидаются. У глыбіні пакоя з'яўляюцца Эліза і Клеант. Гарпагон іх не заўважае. Аднак я не ведаю, ці добра я зрабіў, што закапаў у садзе 10 000 ЭКЮ. 10 000 ЭКЮ с золотом дома. О, это я вам скажу. Божечка, я сам себе выказываю, я занадто захапіўся, яны, напэўна, ўсё чулі. Вы чего? Ничего, таточка. Вы давно тут? Только что вышли, таточка. Вы чули, а? Что, таточка? Да ось... Что? Ну, что я сказал? Не. Лжешь? Даруйте, таточка. Вы все тое чули, ясно. Ах, это я сам с собой разважал, что як тяжко наживать теперь грошей, и який счастливый той, у кого есть дома 10 000 ЭКЮ. Мы боялись подойти, каб не перашкодить вам, таточка. Я вельми рады, что сказал вам это. А то вы что, добро зразумели наоборот? Уявили б, нібито ж я про себе говорю, нібито у меня есть 10 000 ЭКЮ. Мы у вашей справы не умешиваемся. Ну, однако, поки не об гэтым, поговорим об іншым. Гарпагон заўважыў, што Клеант і Эліза паказваюць нешта знакамі. Мне здаецца, што яны замышляюць мяне абакрасці. Вы чего там, а? Таточка, мы з ім спрачаемся, кому першаму гаварыць. Мы абодва хочам нешта вам сказаць. И я вам ободам так само хочу нечто сказать. Мы на конт шлюбу, таточка. И я на конт шлюбу. Ах, таточка. Чему ах? Что тебе так наполохало слово, ці самый шлюб? Шлюб можа наполохаць нас таму, што мы не ведаем, як вы на гэта глядзіце. Мы боимся, что наши пачуцці бадай што не будуць у згодзе з вашим выбором. Мей терпение. Непокой замрашучень мапчень. Я ведаю, что вам ободвым трэба, и вам не прыйдзе наракаць на тое, что я намераны зрабіць. Скажи, Клеант, ці бачыў ты маладую асобу?
Імя яе Маріанна. Яна жыве недалёка адсюль. Бачу, таточка. Ага. А ты? Я аб ёй чула. Як ты знаходзіш клян гэтую дзяўчыну, а? Чароўная дзяўчына. А як з выгляду, якое абыходжанне. Цудоўная, аб чым казаць. Ці ж неправда, такая дзяўчына варта таго, каб аб ёй падумаць. О, так, таточка. Ці ж неправда. Лепшай жонкі жадаць не трэба. Бясспрэчна не трэба. І выдатная выйдзе з яе гаспадыня. О, яшчэ б. І муж застанецца ёю цалкам задаволены. Цалкам. Аднак ёсць маленькая перашкода. Баюся я, што яна ўся тут. Ну, з усім яе пасагам. Ах, таточка, што значыць пасаг, калі жэнішся на такой дзяўчыне? Дарма. Лепш мы скажем гэтак. Нема пасагу. Ну, што ж зробіш? Але умеючы, можна чым іншым себе ўзнагародзіць. Само сабой зразумела. Ну, я вельмі рады, што мы аднае думкі. Яе сціпласць і пакорлівасць зачаравалі. І я вырашыў ажаніцца з ёю. Абы толькі знайшлося ў яе хоць што-небудзь на пасаг. А? Што? Вы адважыліся, кажаце, вы... Ажаніцца з Маріаннай, так. Хто? Вы? Вы? Ну так, я. Што гэта значыць? Мне млосна. Я павінен выйсці. А это нічога, іди на кухню, выпей холоднай вады, як мага больш. Вось яна, сучасная моладзь, нічога ў ёй няма. Мокрые курыцы. Таким чынам, Эліза, пра мяне скончана. Што ж датычыцца твайго брата, то я яму вызначаю ў жонкі адну ўдаву, аб якой мне сёння раніцой гаварылі. А цябе даю за пана Ансельма. За пана Ансельма? Так, гэта чалавек паважаны, разважны, сталы. Яму не больш за 50 год. Пра яго багацце ўсім вядома. Як вам угодно, таточка. Але я зусім не хочу ісці замуж. Як вам угодно, милая дачушечка, але вы павінны ісці замуж. Ах, выбачце, таточка. Ах, выбачце, дачушечка. Ну, слуга покорная пану Ансельму, але з вашага дазволу я за яго не пайду. Я ваш покорны слуга, але з вашого дазволу вы за яго пойдзеце. Сёння вечарам. Сёння вечарам? Сёння вечарам. Гэтага не будзе, таточка. Это будзе, дачушечка. Кажу мне. А кажу вам будзе, кажу вам будзе. Не, вам не удастся мне до гэтага прымусіць. Не удастся тебе прымусіць. Я хутчэй заб'ю сябе, чым выйду за такого. Ты сябе не заб'еш і пойдзеш за яго. Але не, якое нахабство. Ці бачыў хто калі-небудзь, каб дачка так размаўляла з бацькам? Ці бачыў хто калі-небудзь, каб бацька так аддаваў сваю дачку замуж? Гэта такі чалавек, супраць якога нічога не скажаш. Усякі ухваліць мой выбор, хоць зараз аб заклад. Хоць зараз аб заклад, што ніводны разважлівы чалавек вашага выбору не ухваліць. Не ухваліць. Валер, іди сюды. Слухаю. Скажи, хто з нас правы? Я ці яна? Вядома, вы. А ці ведаеш ты, аб чым у нас ідзе гутарка? Не. Ну, Але вы не можете быть неправы. Вы сама правда. да. Так я хочу сёння вечарам аддаць яе за чалавека і багатага, і паважанага. А яна негодніца кажа, што не хоча. Што ты на гэта скажаш? Што я на гэта скажу? Ну так. Што? Я скажу, што па сутнасці я вашего погляду. Нельга дапусціць, каб вы памыліліся. Але, можа быць, і ў яе ёсць якія-небудзь падставы, так што... Я, пані Ансель, ці ж гэта не жаніх? Чалавек прыстойны, делікатны, разумны, мае вялікія багацці. А пра што ніякіх дзяцей ад першага шлюбу? Ці ж гэта не скарб? Так, ты яна так. Але яна можа сказаць вам, навошта так спяшацца. Трэба праверыць пачуцці. Куй жалеза пакуль гарачае. Упусціш такі выпадак.
Другого ж не дочакаешься. Ён же ж бярэ яе без пасагу. Без пасагу? Ось, без пасагу. Ну, тады я ні слова. Ці бачыце, гэта такі пераканаўчы довад. Правда, ваша дачка можа сказаць, што шлюб – самая великая справа, якая толькі ёсць на свеце. Што выйсці замуж значыць вырашыць пытанне аб шчасці ці нешчасці на ўсё жыццё. Што раней, чым зрабіць саюз да магілы, трэба добра падумаць. Без пасагу. Вы правы, гэта вырашае ўсё, справа скончана. Хоць ізноў-такі, ці мала ёсць бацькоў, для якіх шчасце іх дачок даражэй за грошы, якія ні завошта не захацелі б афяроўваць гэтым шчасцем за ўласнай карысці. Без пасагу. Праўда, маўчу, без пасагу, гэтым усё сказана. Ой, здаецца, сабака брэша. Ці не падбіраецца там да маіх грошай? Не выходь, я зараз вернуся. Что гэта за жарты, Валер? Гэта для таго, каб не злаваць яго і дамагчыся, чаго трэба. Супярэчыць яму, значыць, усё сапсаваць. Але гэты шлюб, Валер. Падумаем, як бы яго разладзіць. Думаць ужо позна. Ці шмат часу да вечара. Прыкіньце хворай. Я прыкінуся, а доктар мяне выдасць. Што я не разумею, дактары? Прыкіньцеся смела. Якую хочаце хваробу выдумайце. Яны ўсяму паверяць і на ўсё знойдуць прычыны. Гарпагон вярнуўся. Валер робіць выгляд, быццам не заўважае яго. Нічога страшнага. Так, дачка павінна слухацца бацьку. Выбіраць женихоў не яе справа. А калі яшчэ без пасагу, дык тут ужо і разважаць няма чаго. Бяры, што даюць. Ай-яй-яй, добра сказано. Даруйце, пане, што я крыху пагарачыўся і дазволіў сабе гаварыць такім чынам. І што ты? Я ў захапленні і даю табе над ёй поўную ўладу. Так, цяпер ужо не выкруцішся. Тую ўладу, якая над табой дадзена мне, я перадаю яму і патрабую, каб ты з-пад яго волі не смела выходзіць. Так, грошы важней за ўсё на свеце. І вы павінны дзякаваць Бога за тое, што ў вас такі бацька. Ён ведае жыццё. Вось. Калі прапануюць браць дзяўчыну без пасагу, наперад заглядваць няма чаго. Без пасагу. Без пасагу. Гэта ўсё. Прыгожасць, маладосць, паходжанне, добрасумленнасць і шчасце. Ай-яй-яй-яй-яй. Добрый хлопец, что ни слова, то золото. Счастливый той, у кого таки слуга. Гарпагон рыхтуецца прыняць сёння сваю нявесту. Разам з Валерам і кухарам Жакам ён вырашае, як лепш гэта зрабіць. А ну-ка, пане Жак, калі ласка, сюды. Фурманом, пане, альбо кухарам, я ж у вас і тое, і другое. І тим, і другим. А кім спачатку? Спачатку кухарам. Одну хвилиночку. Что загадаете? Мне доводится, пане Жак, наладить сегодня вечеру. Чудо великое! Я хочу ведать, ці добра ты ее приготуешь? За добрые гроши добро приготую. Каб ты пропал. Гроши. Только и чуешь от них. Усё гроши. Усё про гроши. Ни кроку без грошей. Турнейшага адказу я ніколі не чуў. Ну што за дзіва прыгатаваць добрую вечеру за добрыя грошы? З гэткай мудрасцю кожны дурань справіцца. Не, калі ты ўжо майстар сваёй справы, дык згатуй добрую вечеру ды за малыя грошы. Добрую вечеру за малые гроши. Коли ласка, пане эконом, покажите нам, як гэта так. Прыміце на себе ўжо і мои обовязки. Вы и так тут все до своих рук прибрали. Молчи.
Да нам спотребится. На колькі персон? Персон будет человек 8 альбо 10. Але готовать треба не больше, як на 6. Где сытый 6, там сытый 10. Зразумела. Так потребно, значит, 10 страв. Суп холодное. Иди ты до черта, я не собираюсь увесь город кормить. Так мясное. Тиран! Ты же всю мою маемость сожрешь. Мучное. Да ты что у самой речи? Да дурения усіх накормить хочешь? Почитай лепш правила здоровья, да попытай докторов. Чи есть что больше шкодное, чем наесться не умер? Так. Есть навод старожитное выказывание. Выказывание какое? Мы для того едим, каб жить, а не для того живем, каб есть. Ай-яй-яй. Ай да выказывание. Подойди, я тебе поцелую за это. Зроду нічого не чув розумнейшого. Мы для того живем, каб есть. Не, есть и для того едим, каб... Почекай. Едим, есть и для... Нечто не так. Як это ты сказал? Ну, мы для того едим, каб жить, а не для того живем, каб есть. Ай-яй-яй. Який это великий человек сказал. Запамятовал уже я. Напомни мне записать гэтые словы. Я загадаю их золотыми литерами выразить у зале над камином. Обовязково. А на конт вашей вечеры дозвольте мне дать распоряжение. Я все налажу у лепшем выгляде. Ось. Трэба нечто такое, чего много не з'ясі, и от чего одразу тяжко робится. Наприклад, бобы. Так, и запеканку с каштанами. Доверьте уже мне. Да. Гарпагон и Валер выходят. Нечакана увайшла Фразина. Яна вядзе за руку молодую, прыгожую дзяўчыну. Гэта Марыадна. Иди, не бойся. Ці не ведом вам, пане Жак? Что? Дома ваш пан. Дома. Мне гэта занадто добра ведома. Так скажите ему, коли ласка, что мы тут. Добра. Ах, Фразина, якое дзіўнае ў мяне адчуванне. Я так баюся таго, што мяне чакае. Да з чаго? А що ж тут такого? І ти яшчэ пытаешься? Уяви ты сябе на маім месцы. Ой, я ўсё роўна як на кару іду. Я добра ведаю, што ад такой кары, як Гарпагон, памерці вам не надта прыемна. Што і казаць адносна кахання тут ужо кепска, і звязвацца з такім мужам асалода невялікая. Але гэта ненадолго, дайте веры. Жить ему засталося немного. Тады выбирайте любого, и он за все узнагародить вас. Бог с тобой, Фразина! Думать об счастье и жадать, альбо чакать чужой смерти? Что ты? Что ты? И коли яшчэ ён помрэ? Ах, вот что. Дык вы з тым за яго і выходзьце, каб хутчэй удавець. Аб гэтым варта і ў кантракце адзначыць. Негодненькі ён будзе, калі праз 3 месяцы не памрэ. Ах, вось і ён уласнай асобай. Ой, Фразина, якое страшыдла. Не гневайтесь на меня, моя красуня, что я принимаю вас у окулярах. Я ведаю, что ваша пригожесть сама б'е у вочы. Яе нельга не бачыць. Але на зоры мы глядим у повеличальное шкло. А я стверджаю и засведчиваю, что вы зорка. Да якая зорка? У целым свете зорок зорка найпрыгажэйшая. Найпрыгажэйшая. Фразина, яна ж маўчыць. Яна, здаецца, зусім не рада, што бачыць мяне. Яна яшчэ не асвоілася. Да таго ж дзяўчата саромяцца адразу паказваць, што ў іх на сэрцы. Гэта праўда. А вось, милое дзіця, дазвольте вас пазнаёміць з маёй дачкой. Вось бачыце, якая яна ў мяне великая. Паганая трава ў рост ідзе. Прыкры чалавек.
Што наша красуня гаворыць? Што яна ад вас у захапленні. Занадта много гонору, чароўная моя. Якая малпа! Я вам невыказна удзячны за ваш лесны обо мне погляд. Няма сіл сцярпець. А вось гэта мой сын. Фразіна! Што такое? Якое спатканне! То ж гэта ён, аб ім я табе гаварыла. Вось дык выпадак. Вы здзіўлены, бачу я, што ў мяне такія вялікія дзеці, але я хутка іх абодвых пазбаўлюся. Па праўдзе кажучы, я не чакаў нічога падобнага. І тата вельмі здзівіў мяне, калі абвясціў аб сваім намеры. Я магу сказаць тое ж самае. Гэта нечаканае спатканне здзівіла мяне не менш, чым вас. Я зусім не была падрыхтавана да яго. Само сабой зразумела, панна, што лепшага выбару тата не мог зрабіць. Бачыць вас – вялікае для мяне шчасце. Але я не буду запаўняць, што гэты выбар мяне радуе. І я лічу сваім абавязкам заявіць вам, што калі б моя воля, не было б гэтага шлюбу ніколі. Выскачыў, нагаварыў прыемных слоў. Я вам адкажу па-вашаму. Як вы не хацелі б назваць мяне мачыхай, зразумела, я б не хацела назваць вас сваім пасынкам. Але даю вам слова, што калі б моя воля, я б ніколі не стала засмучаць вас гэтым шлюбам. Вы ўжо занадта ласкавы да яго. Але з часам ён паразумнее і не тое будзе казаць. Не, тата, я заўсёды буду казаць адно і тое самае і настойваю на гэтым. Нягоднік, ён яшчэ падбаўляе. Ці не можна аб чым-небудзь іншым? Добра, аб іншым, дык аб іншым. Дазвольце мне, панна, замяніць тату і выказаць вам, што ў жыцці я не сустракаў нічога прыгажэйшага ад вас, што няма для мяне вышэйшага шчасця, як падабацца вам. І што называцца вашым мужам такі гонар, такая асалода. Так, панна, валодаць вамі запаветная мара моя, вяршыня маёй гордасці. Усім бы я афераваў для такой перамогі, ні перад чым бы я не спыніўся. Лягчэй, браце, не захапляйся. Это я за вас, татачка. Да мне самого, дякуй Богу, язык ёсць. І паверных мне не трэба. Даруйце, моя красуня, што я забыўся пачаставаць вас чым-небудзь. Я ўжо аб гэтым паклапаціўся, татачка. Аб чым? Зараз павінны прынесці мандарыны, апельсіны, цукеркі, шакалад. Я загадаў ад вашага імя. Валер! Ён з глузду з'ехаў. А пакуль што, татачка, я правожу панну Марянну ў сад. І туды загадаю падаць апельсіны, мандарыны, цукеркі, шакалад. Усе, апрача Гарпагон і Валера, выходзяць. Валер, глянь, што там. Не давай усяго есці. Прашу цябе, адышлі назад. Будзе зроблена. Ну, сынок, разарыць ты мяне надумаў. Пачакай жа ж. У садзе каля старога фонтана Фразіна суцяшае Марыянну і Клеанта. Бедныя вы, мае дзеткі. Ну, чаму вы мне раней не сказалі? Я б усё перакруціла інакш. Не на гора вам, а на радасць. Ды што там? Такі ўжо мой лёс. На што вы адважваеце, мілая Марыянна? Ах, ці мне на што-небудзь адважвацца? Пры маёй залежнасці я магу толькі марыць. Фразіна, голубочка, Фразіна, дапамажы ты нам. Да я ўсёй душой гатова. Па прыродзе я надта жаласлівая, і сэрца ў мяне не каменнае. От што б нам толькі зрабіць? Добра падумай. Ой, цяжка гэта. Матулю вашу, думаю, можна будзе ўгаварыць. Ці бацька, ці сын, ёй усё роўна. От бяда ўся ў тым, што гэты бацька, ваш бацька. Я тебе разумею. Я хочу сказаць, што калі ему адмовіць, ён раззлаваўшыся і супраць вашага шлюбу пачне ўпірацца. А ці не лепш будзе зрабіць так, каб ён сам адмовіўся? А для гэтага трэба
Маріанна, каб вы яму перасталі падабацца. Гэта добра. Сама ведаю, што добра. Але як бы тут, якую б такую чертаўшчыну прыдумаць? Пачакайце. Каб нам знайсці жанчыну, ды паспрытнейшую, прыбраць яе, і хай бы яна даму шляхетную разыграла, маркізу якую-небудзь альбо вікантэсу з Ніжняй Брытаніі, ці што. Я б ужо здолела ўпэўніць вашага бацьку, што яна надта багатая, 100 000 IQ капіталу мае, не лічучы дамоў, без памяці ў яго закахана, жадае выйсці за яго замуж, і всю сваю маёмасць гатова яму па шлюбнаму кантракту адпісаць. Будьце ўпэўнены, ён міма вушэй гэтага не прапусціць. Любіць ты ён вас любіць, што і казаць, але грошыкі любіць крышачку больш. А калі ён пападзецца на гэту вудачку, дык нам і гора мала. Хай он разблытываецца са сваёй маркізай, як ведае. Выдатна придумано. Я гэта здзейсню. Дарэчы, успомніла пра адну сваю прыцельку. Лепш яе і не трэба. А дудзячу ж я тебе, Фразіна, калі наша справа зладзіцца. А тым часам, милая Маріанна, трэба ўсё ж таки дзейнічаць на вашу матулю. Я зраблю ўсё, што магу. Нічога не забуду. Нікім не заўважаны, у садзе паявіўся Гарпагон. Мой сын цалуе ручку будучай мачыхі, а будучая мачыха не надта супраціўляецца. Ці няма тут падвоху якога-небудзь? Карета готова, калі хочаце, можете адпраўляцца на кірмаш. Вы не едете, таточка? То я провожу их. Не-не-не, застанься. Імі адным добра будет, ты ж мне патрэбен. За Маріанна і Фразіна пайшлі. Засталіся Кліант і Гарпагон. Ну, мачыхай, а як ты наогул яе знаходзіш, а? Як яе знаходжу? Ну, так, па выходжанню, па прыгожасці, па розуму. Так сабе. Толькі ўсяго? Шчыра кажучы, я уяўляў яе не гэткаю. Абыходжанне цырымонлівая, фігура незграбная, прыгожасць вельмі пасрэдная і розум самы звычайны. Не думайце, татачка, што я хочу расхаладзіць вас. Ці яна, ці хто іншы будзе мне мачкай, для мяне рашуча ўсё роўна. Шкада. А мне прыйшла ў галаву добрая думка. Гледзячы на яе, я разважыў аб сваім узросце і падумаў, што скажуць, калі я ажанюся з такой маладзенькай. І я вырашыў кінуць свой намер. А дзеля таго, што я ўжо да яе пасватаўся, уже звязаны з ёю словам, то і уступіў бы яе табе, калі б на табе падабалася. Мне? Табе. У жонкі? У жонкі. Паслухайце, гэта праўда, што яна мне не вельмі падабаецца. Але каб зрабіць вам прыемнасць, татачка, я адважуся жаніцца з ёй, калі хочаце. Не. Я больш разважлівы, чым ты думаеш, і прымушаць тебе зусім не збіраюся. Я сам сябе гатовы прымусіць, любячы вас. Не. Дзе няма кахання, там няма і шчасця. Каханне можа з'явіцца пасля, татачка. Нездарма ж кажуць, стерпіцца, злюбіцца. Не. Мужчина не павінен у такіх справах губляць розум. Могут быть самые сумные вынікі. Взять на себя адказнасць за іх я не хочу. Ось калі б ты пачуваў да яе хоць якую-небудзь прыхільнасць у добрый час. Я ажаніў бы тебе з ёю замест сябе. Ну, а калі гэтага няма, я застаюся пры сваім намеры і жанюся сам. Ну, калі так, татачка, то я не буду утвоюваць перед вами. Ведаеце ж усю правду. Я люблю яе з таго дня, як убачыў. Тады ж я хацеў прасіць ваше благословенне, і толькі таму не зрабіў гэта, што даведаўся аб вашым намеры і пабаяўся разгневаць вас. Цудоўна. Я толькі гэтага і дамагаўся. Ну, дык вось што я табе скажу, сынок мой. Ты павінен гэтае каханне забыць. Я жаніцца з той, каго я табе вызначыў. Хлоў, калі вы са мной сыгралі штуку, татачка. Дык ведаеце ж і вы, калі на тое пайшло, што ад Маріанны я не адступлюся ніколі. І вам яе ні за што не уступлю. Вы заручіліся згоду яе маці, я знайду іншыя шляхі. Як нягоднік?
Ты отваживаешься быть моим соперником? Это вы мой соперник. Я ранее за вас познакомился. И батька я хіба тебе. Не обязан ты поважать меня. У гэтых справах, что батька, что сыну все равно. Какая ничего гэтага ведать не хочет. Коли я возьму кий, дык ты меня спознал. Даремны все ваши погрозы. Ты отмовишься от Марианны. Ни за что на свете. Кий мне, кий мне, кий мне. Батька кидается на сына с кием у руце, але сын спрытно хватая батьку за руки и моцно стиская их. С дому выбегая Жак. Паночек, что это такое? Что это вы вздумали? Жартуете, таточка? Я научу тебя говорить с батьком. Побойтесь Бога, пане. От своего не отступлю. Это вы народного батьку? Пусти меня. Это вы народного сына? Жаку удалось спынить бойку. Батька и сын разошлись у розные баки. Раз'юшаный Гарпагон ідзе ў глыбіню сада. За фонтана раптам выбегае Ля-Флеш, трымаючы пад плашчом нейкую шкатулку. Панічук, вось добра, што я вас сустрел. Ідіть хутчэй за мной. Что такое? Ідіть за мной, кажу я вам. Вам пашанцавала. Як? Вось наше счастье. Что это? Тое, до чего я уже давно подбираюсь. И что такое? Гроши вашего батьки. Я их украл. Як ты это зрабіў? Пасля даведаецеся. Бегчы трэба, панічок. Ён ужо кричит. Разбойники, злодеи, силы небесные, смилуйтесь, я загинул, я забитый, зарезали меня. Грошики мои украли, гроши. Кто это может быть, а? Где он? Куды он сховался? Где мне его знайти? Куды мне бегчи? Куды не бегчи? Ці не там ён? Ці не тут ён? Кто это? Стой! Стой! Гарпагон сам себе ловит за руку. Отдай мои гроши, злодюга! Отдай мой... Ай, это я. Я не ведаю, где я, кто я и что я роблю. Ой, бедные мои грошики, други мои милые, отобрали вас от меня, отобрали мою опору, мою утеху, мою радость. Усё для меня скончено, нема чего мне больше робить на этом свете. Не могу я без вас жить. В очах потемнело. Дух заняло. Помираю. Помер. Поховали. А кто у вас кросить меня? Альбо скажа, где яны? Хутчэй до комиссара, до сержантов, до пристава, до суддзяў пакатаў, па шибеницы, усіх до одного перавешаю, а не знайду грошей, сам повешуся. Гарпагон привел у дом полицейского комиссара. Пане комиссар, усе улады повинны умешаться в эту справу. И коли не шукаете моих грошей, я далей пойду. Необходимо зробить самый докладный допыт и расследование. Вы кажете, что у шкатулцы было 10 тысяч ЭКЮ. 10 тысяч ЭКЮ? Нема той кары, якая была дастатковой за такое злочинство. Кого вы подозріте? Усіх. Увесь город, усе в околице под варту, под варту. Поверьте мне, нікого дарма тревожить не варто. А треба постараться тишком здобыть доказы. И тогда з усей строгостью приступить до выявления покраденого. Я зараз вернуся, а без меня его зарезать.
осмолить ножки, покласть в горячую воду и подвесить до столи. Гарпагон кидаецца да Жака і хватае яго за руку. Кого повесить? Моего злодея? Не, я кажу про парасё, якога прыслаў мне ваш эконом. Будзе згатаваны по новому способу. Не ў гэтым справа, негодник. Тут куды важнее, чем твое поросё. Ты мне скажи про гроши, что у меня украли. У вас украли гроши? Так, разбойник. И тебе повесить, коли ты ни одних не отдаси. Отдай гроши. Отдай гроши, кажу. На бож-то так несправедливо нападать. Я по его обличию бачу, что это честный хлопец. И без усілякой турмы скажу вам, что треба. Так, мой друже, коли вы нам откроете злодея, вам ничего тренного не будет. И ваш господар, конечно, вас одудячит. У яго сёння украли гроши. Не может быть, каб вы чего-нибудь не ведали об этом. Ага, вось коли я различусь с экономом Валером. Об чым задумаўся, а? Не чапайте его. Он збираецца з духом и все скажа. Гэта честный хлопец, скажу вам. Коли хочете ведать правду, паночку, дык гэта ваш эконом. Кто? Валер? Ага. Валер, якому я гэтак верыў? Ён самы. Я думаю, что гэта ён вас и обокрал. А чему ты это думаешь? Чему? Ну, тому что думаю, вось вам и все. Але нам необходно иметь доказы. Ты бачыў, як ён бадзяўся там каля моих грошай, а? Бачу. А где были ваши гроши? У садзе. Так я бачу, як ён по садзе бадзяўся. А у чым были ваши гроши? У шкатулцы. Дык я у яго и шкатулку бачу. А якая ж яна? Я зараз пазнаю, ці моя. Ну, такая, на кшталт шкатулочки. Это уже як воится. Але вы опишите нам ее выгляд. Великая шкатулка. Да не, моя не великая. Да не, сама по себе она не великая. Я сказал великая, потому что у ёй грошей много. А якога и на колеру? Якого колеру? Колер вот крутится на языку. Ну. Что, не червоного? Не, шерага. Вот так я и хотел сказать. Червоно-шерага. Яна. Не может нема ніякого сумнения. Вот, Валер, иди. Не кажите, что это я его выдал. Добро, пане комиссар. Ходи сюда. Признавайся. У самым агідным, у самым жудасным злочинстве, якого еще не бачыў свет. Что вам трэба, пані? Як здраднік. И ты не чырванеешь от своего злочинства. Об якім злочинстве вы говорите? Об якім злочинстве я говорю, а? Быццам-то не ведаю, чым справа. Дарэмна будешь отпираться. Справа ясна, и мне все ведомо. Ну, коли уже вам все ведомо, пани, я не выкручиваться, не отпираться не буду. Ого, не думал, а згадал. Я без того мел намер вам признаться. Чакаў толькі падыходзячого моманту. Але ўжо, калі вы самі даведаліся раней, дык прашу вас не злавацца і выслухаць маё апраўданне. Апраўданне? Якое апраўданне, злодюга ты паскудный? О, пане, я не заслужыў такой назвы. Бяспрэчна, я правініўся перад вами. Але мою вину, воля ваша, можна дараваць? Дараваць? Гэтакое злодейство, гэтакое смертозабойство дараваць? Богом прошу вас, упокойтесь. Коли вы меня выслухаете, вы убачите, что зло не такое великое, як вам здаецца. Зло не такое великое. Кроў моя, нутро мое. Вот это ты шибеник. Ваша кроў, пани, тут зусім не потерпела и не могла потерпеть. Справу легко поправить. Отдай тое, что украл. Ваш гонор, пане, атрымае поўнае задаволенне. Да не об гонор иди разговор. Гонор. Ты мне скажи, кто тебя подштурхнул на это? Ах, пане, и вы еще пытаетесь? Так, пытаюсь. Мяне подштурхнуло тое пачуццё, якому ўсё можна дараваць. Каханне. Каханне? Так. Каханне до моих луидоров не гонит. Не, пане,
небагаце ваше прывабіла мяне, і не яно спакусіла. Я загадзя адмаўляюся ад усіх вашых грошай. Пакіньце мне толькі тое, што ўжо ёсць у мяне. Пакінь ему тое, што ён у мяне украў. Якое нахабство! Вы называеце гэта крадзяжом? А яшчэ б не крадзяжом. Гэтакі скарб. Так, праўда, скарб. Самый каштоўны з вашых скарбаў. Але аддаць яго мне не азначае страціць. На коленях молю вас, не отбирайте у меня этого чароўного скарбу, отдайте мне его, зарабите добрую справу. Ты что, ошалел? Ведай, разбойник, что я приму отповедные меры, и закон не будет потурать несправедливости. Вы маете уладу рабіць як вам угодно, и я готова усё сцярпець. Але прошу вас верить одному, калі тут и ёсць чья-нибудь вина, то хіба толькі моя. Дочка ж ваша ни ў чым не виновата. Я думаю, дивно было бы, каб на тебе пособляла б еще в этом. Але, однако, признавайся, неходник, куды ты ее сховал? Я? Никуда я ее не ховал. Яна у вас у доме. У меня у доме? Моя милая шкатулочка у меня у доме. А скажи, ты не чапал ее? Я? Чапаў? О, вы нас абодвых абражаеце. До гэтага часу я пылаў да яе самым чыстым, самым пачцівым пачуццём. Пылаў да маёй шкатулкі? Я хутчэй памёр бы, чым абразіў яе нават намёкамі. Яна занадта разумная, занадта чэсная для гэтага. Моя шкатулка занадта чэсная. Уся моя радасць была ў тым, каб бачыць яе и читать невинные думки у ее чароўных вачах. Чароўныя вочы маёй шкатулкі? Ён гаворыць аб ёй, як аб любовніцы. Мне нелёгка было перамагчы яе сарамлівасць маім каханнем. Ты чыю сарамлівасць? Вашей дачкі. І толькі учора яна адважылася падпісаць шлюбны кантракт. Моя дачка? Не. Моя дочка подписала шлюбный контракт? Так, и я так сам. Пишите, пане комиссар, пишите. Выконайте ваш обовязок, Васпан, и передайте его суду як злодея и спокусителя. Як злодея и спокусителя. Ни тое и ни другое. Коли вы доведаетесь, кто я. С пакунками у руках веселые приходят Элиза, Марианна и Фразина. Поганое девчинё, негодный выродок. Дык вось на что пошло мое вучение. Ты даешь ему слово без моей сгоды? Спокою не выпущу. Кахай там кого хочешь. Ты ж проклятый негодник. На шибенице со мной различишься. Не вам меня судить придется. А кто будет судить, ты спочатку выслухаете. Не повесят тебе, а колесовать будут живого. Приходит пан Ансельм, той самый Ансельм, за якого Гарпагон хоча отдать свою дочку Элизу. Что это, пане Гарпагон, як вы усхваляваны? Пане Ансельм, вы бачите во мне самого несчастного человека на свете. Меня обокрали, отобрали маёмость, отобрали гонор. Вось гэты зрадник, вось гэты тиран прокраўся до меня под выглядом слуги, украл мои грошики и спокусил мою дочку. Кто думает про ваши гроши? Киньте вы глупство казать. Так. Яны дали один одному слово. Это уже просто вас дотычется, пане Ансельм. Ваш обовязок проследовать его судовым порядком и отпомститься за зробленную вам образу. Примусом я ніколі не жанюся. Сердце отдаденное іншому мне не треба. Але спочуваючи вам, я готов взяться за вашу справу, як за свою власную. Прошу вас. Пане комиссар, прошу распачать супраць его належное обвинувачение и потребовать сурового покарания. За то, что я покахал вашу дочку, и за то, что мы дали один одному слово, не думаю.
Асабліва, калі даведаюцца, хто я. Чуў я гэтыя казкі. Много теперь развелося злодеев и ошуканцев, что у мутной воде рыбку ловят, и прикрывается першим трапившим именем, аби только оно было ведомо. Будьте упевнены, я занадто честный для того, как присвоивать себе чужие имена. Увесь Неаполь может засведчить мое походжение. Осторожней. Подумайте об тем, что вы хотите сказать. Перед вами человек, якому знайомый увесь Неаполь, и якого вам не шукать. Я ничего не боюсь. Коли вам знайомый Неаполь, то повинен быть знайомый Дон Томас Дальбурчи. Конечно, знайомый. Мало кто его ведает так, як я. А мне чихать на вашего дома Томаса Бурча. Не перепиняйте его. Послухаем, что он скажет. Я скажу, что он мой батька. Он? Так. Киньте, придумайте что-нибудь больше удалое, а гэтым нас не подманите и себе не выратуете. Я вас не подманываю. И то, что кажу, могу досведчить. Як? Вы отваживаетесь стверджать, что вы сын Дона Томаса Дальбурчи? Так, отваживаюсь. Нечуваная дерзкость. Дик ведаете, и хай вам будет соромно, что 16 год назад, коли не больше, человек, про якого вы говорите, загинул на море, жонкой и детьми, коли утекал из Неаполю от бесчинства и преследования гэтых же, як и іншие шляхетные семейства. Так, але ж ведаете и вы, и хай вам будет соромно, что его 7-гадовый сын разом со слугою был выратован от смерти испанским кораблем. И гэты выратованы сын я, капитан корабля, дал мне притулок, выховал як сына. Неўзабаве я даведаўся, што мой бацька, якога я лічыў памёршым, жыве. Тагды я прыехаў сюды шукаць яго. І тут, дзякуючы выпадку, сустрэў і пакахаў Элізу. Каб дамагчыся яе рукі і перехітрыць бацьку, я наняўся да яго на паслугі, а свайго слугу адправіў працягваць пошукі. Але чым вы досведчыце нам, апрача ваших слов, что вы ўсё гэта не выдумали? Доказы и сведки у наявности. Капитан корабля, рубиновая печатка моего батьки, агатовый браслет, який маці надела мне на руку. Ось, глядите. И старый Педро, слуга, який выратаваўся разом со мною. Ах, тогда скажу и я. Усё гэта правда. Вы мой брат. Это ясно теперь. Я? Ваш брат? Так. Сердце мое застукало при першем твоем слове, а матуля, якая только тебе и чакае, часто рассказывала мне об наших несчастьях. Бог и нас не попустил загинуть у часе аварии корабля, але мы променяли смерть на неволю, нас выратовали корсары. Праз 10 год, и то выпадково, мы вырвались на волю, приехали сюда и живем тут, перебиваючись с дню на день. Марьяна! Валер! Марьяна! О, Боже всемогутный! Ты один усилие творить суды. Обнимите меня, дети мои, и узрадуйтесь разом с вашим батьком. Таточка! Так это вы! А матуля вас оплакивала. Так, мои милые, так, мои дорогие. Я Дон Томас Дальбурчи, якого Бог выратовал от смерти и разорения. Усе гроши были при мне. Звыш 16 год я лечил вас усіх загинувшими и нарешті, після довгих вандраваний, надумал шукать счастье у новом шлюбе, у новой семьи. Под именем Ансельма я поселился тут, каб ужо ніяких слядов не засталося, ніякой памяти от минулого існавання. Дети мои, дети мои. Так это ваш сын? Так. Поклопотитесь заплатить мне 10 тысяч экю, які он меня украл. Он у вас украл? Он самый. Кто это вам сказал? Жак? Ты сказал? Здається, я молчу. Так, пан комиссар принял от него отповедные показания. И вы думаете, что я здольный на такую агитную справу? Здольный там тяня, а грошики мне подавай.
Давай грошики. У пакой імкліва убегае Кліант, трымаючы пад плашчом шкатулку. Супакойтеся, таточка, и никого не обвинувачивайте. Я доведался об вашей страте и пришел вам сказать, что коли вы мне дозволите жениться с Марианною, то гроши вам будут звернуты. А где яны? Не клопотитесь об іх. Яны ў надзейным месцы. Я за іх адказваю. І наогул усё залежыць ад мяне. Я толькі чакаю вашага рашэння. Даю вам на выбор альбо отдать мне Марианну, альбо развітацца шкатулкой. Нічого ў ёй не чапалі. Нічога. Маці Марианны ўжо абвясціла, што ёй усё роўна. Вы альбо я. Справа за вами. Вы яшчэ не ведаеце, што цяпер гэтага мала. Бог звярнуў мне не толькі брата, а бацьку таксама. А што яшчэ ён скажа? Неужо я вернулся до вас, дети мои, для того, как перечить вашим жаданиям? Признайтесь, пан Гарпагон, что для молодой девчины сын заўсёды ближей до сердца, чем батька. Ну, не суперечьте, берите приклад с мяне и сгодитесь на одно и другое веселье. Пакуль я не убачу моей шкатулки, я ничего не скажу. Вы убачите ее целой и непорушенной. Ось яна. Гарпагон схапіў у руки шкатулку. На пасах грошай мне нема. У мяне знойдуцца, аб гэтым не клопотитеся. Вы прымаеце на себе усе выдаткі по абодным весельям? Так, прымаю. Вы задоволены? Так, але з умоваю. Вы павінны да гэтых весельяў зрабіць мне новую пару одежды. Хай так. Чакайте, панове, чакайте, не спешайтесь. Кто мне заплатит за мой запис? А навошта нам ваша писанина? Надзвычайно. Не задарма ж я працаваў, спадзяюся. А вось возьмите Жака замест платы. Можете его повесить. Господи, як пасля гэтага быць? Скажешь правду, бьют с кием. Схлусишь, повесить хочешь. Вы уже ему даруете, пане Гарпагон. А заплатите комиссару? Заплачу, так и быть. Ну, детки мои, перш за все до вашей матери. А я перш за все до моей милой шкатулочки.